Hi guys, so mahimot ang tubero na pod karon guys. So ato ning himuon. So I am here ako to sang i-repair. Ma? I-repair sa nato na siya guys. Kay Ginoo ko kakusog naman ni siya, ma-reset. Nagtapikas. Okay. Okay, so maghimo sa tang tubero karon guys. Kato ning himuon ha. Bye-bye. Maghimos kong tubero karon guys. Tubero sa for the meantime karon. Water sa water. Mahimong tubero. Tubero for the meantime. Sige. Sayo kay ikaw ba mo manage sa humano na tugbuntag koy. Pero makatugog palis. Or before 8. Okay, mana mo pog pictorials. Mao na mo kasi yung pictorials. Hey guys.